tuyajane mu commune direct 500 millions par commune yo foniti yarabize ubwa mbere aratamvye bayihaye abavuze bati yarugike mu commune bamusitanteri nabo bace baravyina bahebe barya bonyene natwe turashikiriwe hewe barahekenye muka genda muraba amaproje yose yacikiye hagati. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere, cyangwa se uvuge yuko n'ukwezi kwa mbere nyamuneka umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, reka tuza kubana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitandukanye, by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi niho turi buguza tukugenda twibanda. Bidatinze rero turareba umwuka mubi ukomeje kugenda uteza ikibazo gikomeye cyane, aho bivuga yuko ukwisoberanamo kwa bamwe mu bayobozi ba CNDD FDD mu by'ukuri byamaze kugenda bigera no mu baturage, aho abaturage bo mu Cibitoke nyamuneka habaye amabara. Turaza kugenda tubabwira inama yaje guterana mu buryo bukomeye cyane itegujwe n'umwe mu bayobozi ba komine muri Cibitoke, ariko nyamuneka byaje gukora ibara. Turaza kubabwira ibyari byo, gusa ikiriho cyo nuko abaturage nabo bamaze kugenda bagaragaza yuko CNDD FDD batayiri inyuma. Niba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba yaramaze kugenda acegera mu baturage ku buryo umwe nka musitanteri hariya mu Cibitoke ashobora gufata icyemezo cyo kuba yaremesha inama yo kugumura abaturage, ibyo muraza kugenda mumenya ibyari byo. Ariko nanone murabizi neza yuko habura iminsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo nyamuneka atanga imihoho muri CNDD FDD, arebe mu by'ukuri niba hari igishoboka. Ahangaha muri iyi nama niho tuzamenya imigabo n'imigambi y'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ndetse n'ahazaza he muri iki gihugu cy'u Burundi, niba koko azasezera akajya muri retirement cyangwa se akajya mu kiruhuko, nubwo bwose Ndikuriyo atarasaza. Ariko nanone birashidikanywa yuko ashobora kwita mu by'ukuri ashinga ishyaka rye rya politike, cyangwa se akazaba yatangwa nk'umukandida perezida muri CNDD FDD mu gihe uyu mugabo mu by'ukuri yaba akomeza kugenda yumva doctrine zaryo, kuko murabizi neza yuko perezida Neva nawe yatowe n'iri shyaka rimushyira ku butegetsi. Ariko mbere yuko ajya ku butegetsi, aba bagabo mu by'ukuri bafite amasezerano bari baramaze kugenda bumvikana, barimo umuhisi Petero Nkurunziza, barimo son excellence Evariste Ndayishimiye, barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo umugabo bita Ndakugarika, barimo umugabo bita Gaspard Baratuza. Aba ni abagabo barwanye intambara zikomeye cyane, by'umwihariko bakaba aribo baje gushinga ishyaka rya CNDD FDD. Bivuze ngo rero uko byagenda kose mu byo bamaze kugenda bumvikana mu buryo bwo gusimburana, Perezida Evariste Ndayishimiye nawe agomba kuba yava ku butegetsi ku mahoro byakanga. Ahangaha i Burundi nta mikino ibayo, barica. Aha rero tuzagenda tumenya ibyari byo, ariko hari amakuru avuga yuko nyamuneka nanone abasirikare bongeye kwigumura nyuma y'agahenge kari kamaze iminsi mu by'ukuri kagaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Twabagejejeho amakuru mu minsi yashize yavugaga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje guhungira muri Canada ndetse na Qatar no mu bihugu nka za Dubai. Ariko nyamuneka biravuga yuko rwose nanone umwuka wongeye guhindura, cyangwa se ibintu byongeye kuba ibindi nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi barungitswe mu burasirazuba bwa Kongo. Izi saha bakaba bakomeje kugenda bahangana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Biravuga yuko hari abandi basirikare bagera kuri 35 bamaze kugenda bahunga urugamba, ndetse benshi biravuga yuko bazimanganiye mu mashyamba ya Kongo, aho bivuga yuko bari hariya mu bice bya Karemi. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Ariko nanone nshuti bavandimwe, murabizi neza yuko iyo twageze hano mu ishyaka CNDD FDD tubabwira na kari murare kugera naho tubabwira amakuru abakomeje kugenda avugwa muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ari mu bihe bidasanzwe bitigeze bibaho mu mateka yiwe. Ubu ngubu biravuga yuko perezida Neva rero nanone akomeje kugenda ahangana n'umwuka cyangwa se n'uburyo situation yitwaye hariya mu biro byiwe, kuko biravuga yuko rwose ngo abakozi baba bakora mu biro bya perezida wa Repubulika isaha n'isaha mwakumva yuko bamwe bari kugenda bahindurwa, nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye amenye neza yuko hariya mu biro bya perezida wa Repubulika harimo abagambanyi, by'umwihariko bivugwa yuko baba bashyigikiye Reverien
Reverien Ndikuriyo kugira ngo azayobore iki gihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Andi makuru kandi turi buze kugenda tubabwira nuko mu masaha ashyira umugoroba nibwo twamenye amakuru y'ibijyanye n'uyu mugore Denise Bucuma Nkurunziza, aho bivugwa yuko uyu mugore ashobora kuba yahunze igihugu. Ariko uyu mugore mu ibanga rikomeye cyane, mu minsi yashize twabwiye uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yohereza amakorteje y'abasirikare ndetse n'intasi kugira ngo bajye kumenya ibyo ari byo, nyuma yo gukekwa yuko yaba ari gukorana n'abanzi b'igihugu barimo umugabo bita General Niyombare. Nyamuneka biravugwa yuko uyu mugore yaba arimo arategura guhunga iki gihugu cy'u Burundi akigira muri Canada. Gusa impungenge yaje kugira ngo n'umwana we w'umusore ukiri mu gisirikare cy'u Burundi, bivuga yuko mu gihe we yaba afashe icyemezo cyo guhunga igihugu, ishyano ryaza kuzagwira umwana wiwe ari we bita Lieutenant Keri Nkurunziza. Uyu nguyu nanone bikaba bikomeje kugenda bivugwa yuko nawe umugore wa Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye, atabyishimiye habe na gatoya. Turaza kugenda tureba andi makuru nanone mwitangazamakuru. Ibintu byahindutse, usibye yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyamuneka bimwe mu bitangazamakuru byatinye kugenda bigaragaza yuko hari ikirunga kirimo kiratogota ariko isaha n'isaha cyaruka, aho bivuga yuko nyamuneka umugabo bita Reverien Ndikuriyo na Son Excellence Sebarundi barimo bararebana ayingwe, nyamuneka kubera yuko uyu mugabo yamaze kugenda amena ibanga. Hari amakuru avuga yuko rero kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari Somambike wa mama wa wizinyeshyamba, Somambike wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amubikira amabanga, yaba amabanga ajyanye n'imitungo ye, yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Neva yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD-FDD, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavugwa yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi, kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye kubera yuko barwanye bose muri CNDD-FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi, ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD-FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD-FDD, agomba kuhita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu by'ukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorité, sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi iki gihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD-FDD, ikibazo n'umukandida CNDD-FDD itanga. Bakavuga yuko rero mu gihe CNDD-FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we uzabahagararira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'uperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge, nubwo bwose uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arashaka kwiyomora kuri Perezida Neva, ariko arimo arashaka kubikorana mu by'ukuri ubwenge
ariko benshi bita ngo n'ubwenge buke, kuko ukurikije imbwirwaruhame arimo aragenda atangaza muri iyi minsi urabona yuko arimo arasuzugura inzego ndetse n'umukuru w'igihugu. Ubwo ejo bundi yatangazaga ko atazongera kwiyamamaza kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. uburyo yabivuze nyamuneka benshi babigarutseho baravuga bati ibi bintu birimo n'agasuzuguro, kuvuga ngo ntago nyishoboye kwicara ngo amasaha 5-6, ibyo ngibyo ntago ari impamvu, by'umwihariko ku muturage ukunda igihugu cyangwa se wifuza gukorera igihugu kiwe. Benshi bakavuga yuko rero nanone mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba agiye ku butegetsi, naho Uburundi bwaba buvuye nta naho bwaba bugiye, ahubwo uyu nguyu we ashinzwa kuba ngo yaba ari umugome ukomeye cyane, kuko uwo ari we wese wamwopoza tayari ni ukumwohereza kumana. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iri shyaka rya politike naryo ryamaze kugenda risa naho ricikamo ibice, ndetse no muri perezidansi y'iki gihugu cy'u Burundi ishyano ryongera riragwa, aho bivuga yuko perezida Neva rwose atarimo aramara igihe adakoresheje inama ngo azikoreshe abanyagihugu, by'umwihariko abayobozi bakorera muri biro ye, kugira ngo ababuze ku kijyanye no gukeza abami babiri, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo atazi neza niba azageza umwaka wa 2027. Nanone amakuru akavuga yuko ngo yaba arimo arakekwa kuba yakicwa. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bigaragara muri iri shyaka. Aka kaduruvayo rero akari mu Burundi gashobora kuza nanone kubyara amahari nk'uko mu mwaka wa 2015 byagenze, cyangwa se mu myaka yahashize ubwo bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bagendaga bakorerwa kudeta ndetse bakagandagurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Rero nanone tugarutse ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bw'ishyaka, ariko hari amakuru avuga yuko rero no mu gisirikare cy'u Burundi naho bitifashe neza. Abasirikare bakomeje gutoroka, abandi bari mu burasirazuba bwa Kongo ibibazo by'ubuzima byababanye ibibazo. Hari amashusho duherutse kugenda tubona nyamuneka, tubona yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo Abarundi ari bamwe mu bantu bashoboka kuba barayisogongeye cyane, kuko bashobora kuba barahuye n'ingaruka z'intambara. Ni mama 23 rero irimo irarasa Abarundi, barimo bararasana cyane, n'ibikoresho bya gisirikare byose by'iki gihugu cy'u Burundi byajyanywe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bavuga yuko depo zose cyangwa se zo bita amura z'intwaro hano ku butaka bw'i Burundi, mu gihe Burundi bwaba butewe, aho bwatera buturutswe hose, Uburundi buramutse butewe biravuga yuko bashobora kuzagira ikibazo cyibura rya bimwe mu bikoresho, kubera yuko byinshi bamaze kugenda babijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi turimo turumva amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo iritegura, ndetse General Niyombare ngo nawe arashaka kongera gutera, bigaragaza yuko rero iki gihugu cy'u Burundi kigomba kwicara kikarya kirimenge, kuko ibirimo birategurwa na muri biriya biro bya Perezida wa Repubulika igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko nyamuneka bari gukeza abami babiri, aho bivuga yuko igice kimwe kiri kuri Reverien Ndikuriyo, ikindi kikaba kiri kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo turaza kugenda mu by'ukuri tubabwira uburyo bihagaze. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana, ndetse biravugwa yuko uyu mugabo yaba afite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo n'ubundi yatanga imihoho muri CNDD-FDD, n'ubundi yahita ashinga irindi shyaka rya politike rishobora kuhita rinagira abayoboke benshi, cyane yuko uyu mugabo benshi mu ncabwenge mu gihugu cy'u Burundi baramuzi neza cyane. Ikindi kandi hari amakuru avuga yuko mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagira iki yakiyamamaza cyangwa se yashinga ishyaka rya politike, azorohereza Abarundi bose, yaba abari muri diaspora, yaba abari mu bice bitandukanye, ndetse biravugwa yuko ashobora kuzanakorana n'Abarundi b'Abanyarwanda cyangwa se bahungiye mu Rwanda mu mwaka wa 2015, ubwo habaga icyo bita mandamano cyangwa se ubwo habaga mu by'ukuri vurugu hariya mu gihugu cy'u Burundi, kudeta yapfubaga ikozwe na General Niyombare. Rero biravuga yuko uyu mugabo kimwe mu cyatumye ashaka kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ni ibyemezo bitandukanye Son Excellence Evariste Ndayishimiye agenda afata nyamuneka, by'umwihariko byo gufunga imipaka kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahure n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko nyamuneka nyamara ari utubazo duto twa politike, nabo baturage bakaba bemererwa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bakaba bakomeza ibikorwa byabo bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri
bigahita bisa naho biteje akaga gakomeye cyane. Ariko nyamuneka abandi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yakikuraho bamwe mu bagabo b'incabwenge, barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo abagabo nka ba Prime Niyongabo usanzwe ajejwe cyangwa sarongoye igisirikare cy'u Burundi, byaba akaga gakomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nanone andi makuru turi buze kugenda tubabwira nuko uwo bita Denise Bucumu nkuru nziza mu ibanga rikomeye cyane ngo yamaze kugenda ategura mu by'ukuri gushyigikira Reverien Ndikuriyo, ndetse abasa naho babyumva cyangwa se abasa naho bamuri inyuma bose azabashishikariza kuba bakurikiza cyangwa se bakurikira umugabo bita Reverien Ndikuriyo, akaba ari we waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Nanone kandi tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri mu bice bitandukanye bya Kivu zombi, yaba Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Tuze kureba akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira izi ngabo z'u Burundi, aho bivugwa yuko bagarutse mu mujyi wa Uvira bazi neza yuko bagiye kuhita bawugumana. Ariko ubu ngubu amakuru aravuga yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zisabye MONUSCO kuba ariyo yaza gukora ubugenzuzi muri uriya mujyi, biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira zose zigiye kuvanwamo, mu gihe bitabuko nk'uko nyamuneka hakaba habaho gusakirana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ndetse amakuru aravugwa yuko nubwo bwose umupaka wa Kavimvira ugifunze, ariko nyamuneka biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ziciye mu kiyaga Tanganyika, abandi bakaba baca hariya mu Cibitoke bagahinguka muri teritwari ya Mwenga, akaba ariho bari kujya kurwana. M23 rero nayo biravugwa yuko yaba ishobora kuba igiye guhura n'akazi gakomeye cyane, aho bivugwa yuko nyamuneka ingabo za Tanzania TPLF zamaze kugenda zigera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo mwibanga rikomeye cyane. Ariko nanone biravugwa yuko ababirigi barimo barakoresha drone zidasanzwe ndetse zifite ikoranabuhanga M23 kugeza isaha bataravumbura. Rero ibi ngibi byakubitiraho na operation ziri kugenda zikorwa, bikagaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kugenda zihura n'akazi gakomeye. Tuza kureba mu by'ukuri mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa. Jakaya Kikwete ntago ari kumva neza impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kisanga mu ntambara zo mu bice bitandukanye, ndetse izi saha igihugu cya Tanzania kikaba aricyo gisa naho kikoreye imizigo itandukanye y'abanyagihugu ba Tanzania b'u Burundi, aho bivugwa yuko ubucuruzi busa naho mu by'ukuri burimo buragenda bugirwaho ingaruka kubera yuko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira biravuga yuko ryagize ingaruka ku bibazo by'ubucuruzi ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, kuko uyu mupaka mu by'ukuri niwo wifashishwaga n'igihugu cya Tanzania gukora ubucuruzi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Tanzania yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko uyu mupaka mu by'ukuri wafungurwa kugira ngo ubucuruzi burebe yuko bwakomeza kugenda bukorwa, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitabikozwa kivuga kiti nyamuneka ntago tuzafungura uyu mupaka kuko kuwufungura byaba ari uguha akanya inyeshyamba za M23 zikaba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo baze kutuzengereza. Turaza kugenda tureba nanone ku kijyanye mu by'ukuri n'impunzi z'abakongomani ku munsi w'ejo bigaragambije mu buryo bukomeye hariya mu bice bya Gatumba, ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi we yari yaramaze kugenda apangira kuri izi mpunzi byamaze kugenda bimuhindukana. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na Reverien Ndikuriyo bari bamaze kugenda batangaza yuko izi mpunzi z'abakongomani zitari butahe kubera yuko ngo ku butaka bwaho amahoro ataragaruka, ndetse biravugwa yuko bamwe mu mpunzi zagiye zipfa zishwe na korera ndetse n'ibibazo bitewe n'imirire mibi n'uburwayi cyangwa se n'ibiki. Ibi byose byagiye biteza akaga gakomeye cyane, bihita bifosinga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko agomba gukora ibishoboka byose akaba yaho umwanya mu by'ukuri izi mpunzi zikaba zasubira